nĩ itũra-inĩ rĩa Kĩanderi, aikari magĩtigwo na kĩmako thutha wa mũndũ ũmwe gũkua na angĩ ana kũgurara makĩenja mũtaro ũyũ wa mĩberethi ya maaĩ hĩndĩ ĩrĩa mamomokeirwo nĩ rũthingo rwa mwena ũmwe wa mũtaro ũyũ na mathikwo nĩ tĩri. Tulipata habari mwendo wa saa 5:30 kwamba kumetokea ajali ya mtaro. Watu walikuwa wamefunikwa na mtaro. Simon nĩ ũmwe wa arĩa mauma mũtaro-inĩ thĩiniĩ na nĩ aratarĩria ũrĩa ahonokire ciarera mũtino-inĩ ũyũ. Sasa tukifanya level huko juu hii shimo ni very deep. Sasa tulikuwa tuna level hatukuwa tunatarajia kaa hii pande hii ya mtaro itaanguka. Tulikuwa tunaogopa hii ingine. Juu hii ingine ndio ilikuwa juu sana. Lakini kwa bahati mbaya hii ingine ikambomoka. Watu ambao walikuwa wamefunikwa kwa mtaro ni watu 5 na 4 kati ya hao wameweza kusaidiwa, wamefufuliwa wakiwa hai na wamepelekwa hospitali. Unfortunately tumepoteza mtu mmoja. Amwe a arĩa mekwenjaga mũtaro ũyũ maugĩte uma mũriku mũno gũkĩra gĩthimi kĩrĩa mamenyerete, gũkũ nakuo rũhonge rwa wathani rũkĩorota kambuni ĩrĩa ĩrenjithia mĩtaro ĩno nĩ kwaga gũthingata njĩra cia ũmenyereri wa aruti wĩra. Tusimbue venye tulikuwa tukisumbua kitambo mita 2 ikipita hapo waita turakita wasumbue huko kwingine juu hapo ndani hapo ndio kunaleta shida. Hiyo futi yote 15. Sasa unajua mbeleni tulikuwa tumesumbua fiti 6. Wakati wanafanya deployment ingekuwa mzuri kama mtaro iko chini kiasi hii, wangechukua tahadhari, wachukue precautionary measures ya kusaidia. So tumeona kuna makosa. Rũhonge rwa gũthaitĩra mogwati rwa kaunti ĩno ũnyitanĩri-inĩ na MCA wa wodi ya Kĩrũgũya nĩ makinyire na mĩtũkĩ na gũtigĩrĩra arĩa magurarire nĩ matwarwo thibitarĩ-inĩ wa Kĩrũgũya kwamũkĩra ũrigiti. Na tukatuma hizi machini mnaona hapa kutoka county government kuja kusaidia. Pia tulituma ambulance, tumeona more than 4 ambulances which zenye zimekuja kuweza kusaidia kutoa wale wenye walikuwa wanaokolewa kuwapeleka hospitali. Mĩtaro ĩno ya maaĩ ĩrenjwo tabarĩra-inĩ ya gũtambia maaĩ matũra ma Kĩrũgũya, Sagana, Kutus hamwe na mangĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.